Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Ka jingpen kre jong ki sengsan perthai bapher hamautha Raisen constituency nega benta ki election MLA ka bansalong ha usnem arajar arbulai kala nang ya sha kat banang mi kisngi ha ka bala sakhiru ya ka jing sedang khore jong ki pajba banjit yala ka jong ka parti ka bakishania Hagalai puai terik unail ber arajar arpuar ka Seng United Democratic Party kala pediang ngobha yaki nong kersan jong ka Seng Congress bat ka Seng HSPDP ki balawan ban penyaso yala desha ka Seng UDP ha ka jingyalang ka bala penlong ha plau yeng UMLA ka badan ha ka snong kinshi ha ka baledon langru uba la kamen rembui uba jamborwar Uba H Broading nong stage ule yatho bakiladon palat hajar ngut ki nong kersan na kini ki artli ki parti ki bala penyaso yala de sha ke UDP bat kini ki bawan ban penyaso menta ki de ki nong yale persha ki basatar tam jong ke UDP bat ke jingwan penyaso jong ki rengkat UMDC barem uba blanding star warjri kan na I men same shushu ya ke UDP hakani ke kenti ke baminta Hagani ke jo kasngi MLA ula sam ki shuki ki tiarshat but ki work orders sha ki shnong bapher Ka politik, ka susyar kadar, kalong keberengkam hadu kata. Long kan balong, ngidan kam, ban shimenta haka politik. Ka politik kade, kalat na kabenta, ka roy kapar, ka politik kade kalat, na kabenta, ka jing pengkiw, haka imlang kasalang. Haray ka basnosi menta, Karsibalik. Andai kerennya ke politik, kibreu ki keren baik, kapisa. Kasin syarga kadar, kamdeh ke dikri. Kasin syarga kadar, kadeh hakajing stat. Kae kata kajing stat. Kajing stat kadeh ke baai jong bule. Kumno bapi penyai. Tang benang mengkeren pereng, kiong kito kibalas nan kibalas. Hanray ka bakongsan kalong ka negawe, ngideban pe. Kae ka kamram jong nong mikma. Ka kamram ka dinam ta ka roy ka pa. Kador jong pajba nong Krisyan. Kade ka roy ka pa. Pilaban len. Kibriw kilaban len. Hanray ngi gibayoi na jingay. Ngiyoi. Kae ka dor. Kabakit paiba nong Krisyan jong ka motoration bat kamairang ki ay. Kadagi east and west kasils. Mano balaban siudar ya katu. Katu kadagi ting start ke jampi. Ngalawan siya Kom minister ngalarong hapok benter ngalarong hang nepok kan si ngalalek hapok paryong King School
Kibabha. Katu kini dor. Jong kinang korsyan ki jongi. Balwan ay yak paiba. Kisurok undang kan nyew syuk. Kibala urlam. Hapo kanig pansusi. Ka school iklavia model school ko barang jahit menta. Ki scheme irrigation. Kano spa klur. O MLA uba candidate la kano. Shiklur, arklur, laiklur, saklur, sanklur, riuklur, spoklur. Ka school iklavia hamte saw praklur. Kasin syar kadar kador jengka kade karoy kapar. Kador jengka kade mapengkiw ginong rep. Hakan ni sarkar ngilayoi lembaga fokus. Lembaga cooperative society, lembaga self group kanu ngilate nakabenta jong paiba. Ngiday banyoi hanray bonsin. Bonsin nyong ngipen syang dor tang gilade. Kamau kador jang kamau tarasan konsumsi kadai kebomdan bala bantet tangun nong mau tarasan usutu ya kador jang ka baru sutu ya jinkam jang ka baru sutu ya ka ka future ka jang ka lada pimburam ya gikam kumno nong yelam unla ban yaram yapi dai makadaw ngip dai ban pe kaspa jong ka mau tarasan ka di banne hangne uman long uba jambor umat day uba blan umat day mano kate banne hangne dan daw kinia ban keno kibon hanray pini ban skutu ba karoy kapar kamde shime karoy kapar kadai lada shongkan shi karoy kasnang makasa karoy kasnang paryong karoy kamu kata kedai keroy kapar unang mikmat jang kana katay ubandey kandidat jang UDP nani konsi baki jing prestam ng pi ay ba kibriw kin ng pensang dor hakashimet nek pensang dor na kabenta kaspa karoy kapar kamotarasyan kajing tumu banlum ya kane kajing ya langsar kadai kabaning kong kalong banga kum UMLA ngadap da kajing kemen kaba da kispangut ki riurang ba da kispangut ki longkmi kilawan join saka parti kejungi klem dap yang burom yaki ngas ngau ba kamla sya hakam sim kejonga namar ba man ka election ki jo pentia du thia du dam ki dei ki ne ki bawan mentahi te ka jingwan no jong phi menta ngas ngau ba kala kam penyo thia yanga te ka jingwan ku jong phi hang ni ngas ngau ba ngayong kan neru ngalap kenai kendet te kublai sibun ya phi ki bawan nang por ngaru ngasngoban priang burom tang daka executive committee ngasngov ka kalong kenja bat ka ne kapor nga penlong no ya kane ka jingelang sar ba ha kane ka sngi menta ngin sam no ya kine ki shuki ha kin ru posan teliki sinong ngin samru ya kitiar shek san posan teliki sinong menta kesengi bat hadin kata ngin samro ya ka order ki baro arspa khat mriu tuli ki primary unit kilong arajar arspa khat mriu ye ngin sa ai ko order kat no pinjet kiten kat no pinjet daka bisa bat kabadangsa bangin sam kalong arajar laispa tam te ha une ujo usnem arajar arfarhi ngin saai saka wake order ban jit pendep no yakine ki arajar laispa tam ye tera yakane ka kubor bayakine ke badangsa baro
onsa pendep ha unwe usnem arhajar arbu arhi wat numdon kajing arpatin kani kadai kajing punsyai nakaliang jonga UMLA tekikam kiba ngalale ha kane ka sausnem menta ngala pendep ban ai para cispa san telekisinong ya kane katiar pun sawa ka PS system baro sa spa san teling ngala ai lot telekisinong bat kelalong ke jing mentoy kat kum ke juk ko pamanta ban pen bena ya kane ke jing pang covid nang ta ki jing tre cispa sngi ban lum dorbar kina ke jing don kam ke sinong kelalong ke don kam ha lengba kane ke PS system aladap samru ia ke bol bat ke jersey habaro sispa santli kisnong nang tang aladap samru ar pusau tli kisnong hakine kisnam ke baladap ia kisuki hakikat we tli kisun ngilabo sauspa tli kisuki kawai ke generator bat artli kiterpar bat menta kasngi ngan sam nriu pusan tli kisnong total baro kilong cispa tli kisnong ba pinse ayo no yakine kisuki tesan tli kisnong ibang ampat yo ai kano kisnong ibang ampat yo ngan sapen poy no haune upunai April mata ya kita kisdong kibam padyo na benta kini kita setru habaro sispa san tuli kisnong kilya lot haune ubnai ubam tahi